Korumdu давайте yine. Anda mesela buna hurmatlı көрерmanдар ортода Таркада birinchi nomerdagi Layza degan ot bilan cho'zat buyoqda. Екі аттың o'sha o'rtada tushgan eronga bor. O'zingizlar ko'rganday chayka quti bilan o'ng'odatni ulaqdi. Arizingizlar berib. Üstündagi o'yinchilar o'z tap beryaptilar. Vaqt Banta degan ot bilan 9-o'rinda Nurbek Ulu Baqbergen Storm degan ot bilan 11-nomerda Mamutov Qasmalı Evro degan ot bilan ekan. Anda mesela Korumdu birden komandasının Şuna ошол Бамбеков Акбар деген инибизди айтып турбасак болду. Шuna ошол инибиз мына өзүнүн ойноп аткан инилердин баарын өзү улакка үйрөтүп, көптөгөн ыкмаларды буларга көрсөтүп, ошол ынтымактар ойноп жатышат биздин балдар. Anda mesela Hulak Korumdu ayında Qaydıbayev Eleman degen jigitimiz buna alıp çaldı özüne hareket barıtı tozup atacak mala Hop buna geldi. Azamat çıkar jigitler. Buna Qaydıbayev Eleman degen jigit buna. Özünün tajribasi bilan jaxshilab buna. Kulaqda buna tayqazanqa salib көрөрмандарды сүймөнчүлүгүнө Улак ортодо мына жигиттерибиз эңгек аракет кылып атышат. Мына биякта күч атасын тааныбайт дейт. Акбардын өзүнүн мындай айткандагы өзүнүн инилери менен акча кызуу оюн жүргүзүп жатышат. Mına эки атанын балдары үч атасын тааныбайт, бир атанын балдары эки атадан тараган Толжой чоң жарктын уулдары мына өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап ушу финалдык беттеште Күмбел айыл аймагынын командасы финалда оюн өргөзүп жатышат. Hayda! Uzart olsun. Tartışılıp жатат. Davulda Fatma'yı yuvarlatat. Çınar! Akbar! Mına ушундай ыкма менен geçtiğimiz oyunda da öte belgili. Anas Niyazov koşan. Natijadan ikisi ulak aygadan kasalım ketken.
Mına özünün tartıyınдағы басшылар біліп жатат. Мына өзіңіздер біліп отасыңар. Қандай ғана үріл, қандай ғана ойын көргөз чат бұл жігіттер. Яқтаса тактика, жаулар малары қолданып жатат мына. Көрерmanдар, қоштап қолдап тұрабыз. Қарсыңармы? Айда! Uzart olmayısın. Ayda okka! Yavaş! Baştan attı. Bak bergen çıkmayız dostlar. Ayda abi ayda! Çıkar elini çıkar! Vay mallık! Esep 1-1. Mına bulan sebepti aynı. Durmak zalı otursa. Can degengi gidiyoruz mına. Amızdan taraf. Ayda paşa! Ben! Ayda! Ayda Айсорын командасынан кен 5-ші минуттағы Айсақов Саламат деген жігіткен. Ортада қалыстық қылып атқан жігіт. Бұл жігітке дағы ойынды жақшы алып барышына. Көйде қырсықсыз жақсы ойын өтішіні алатын қыланы. Ayda! Anlamasa ortadan Oldu'da Akçay деген жігіт алып отыратын ордадан. Azadbekov Azamат. Ayda paşa! Azamат. Azamат. Esep Korumdu. Komsomol. Ekine 2, Korumdu 1. Hey bekle vur lan! Hey sırat Allah'ım! Aç oğlum! İyice kalmayın! Dart olsun dart! Yeka dayardın!
Жолат! Айтары, Бека! Хорошо! Ей, алып бұл қалмады. Oyun başlandı. Bak baraka, kal. Marat Kıraş gelin. Abi önüne başlayalım. Siyirikler tartışıyor mu? Ana da olmak duraz. Mesela 3 kut futbolu. Cigitler 3 büyük tutsal. Bağırısın. Oyunda kakşı yok. Anlamışsa olmakta durarmanlar. Özümüzün aymağımızın cigitleri üstün aşağıda durdu. Basıp жүрген жігіт. Қайран Жамболаттың тартынында кән ұлақ. Gir Bekcan, gir bu! Üçlü tuttuğunda otar. Bunдағы çok ынтымақтың, çok gelecektin belgisi deydi buna. Kamsomolдық байкелер Корумдуга валет етеді, Корумдуктар Камсомолға валет етеді. Алан сөйлептігі. Бұл ойын қызу жүріп отар. Айтыбаев Жапын деген жігітімізді мұна. Айда Димектен, Арик, ей! Sağlar uygun Japın'ın sağlanan turnuvarına. Uzun, tek setat. Özümüzü gerge yüzdenler. Yaxşı günlerinde ödegende. Öyle tam bulup bu hareketini de sağladık buna. Birbirinin büyüğüne aytalım var. Ulan oyunga berildi. Yiğitler özlerken keyif. Engen hareket tutacak. Yolda Kıbrıt'ı üç komandası.
Çağır pek basın bile. Oldu bile. Sөгөттү командасы 4-лагын салып отурат. Иманбеков Акбаров командасы. Байсорун командасынын капитан командасы, ойнотон Бұрыңыр Келперсер Байсорундан. Темировкадан капитан Келпер койсоңуздар. Бул жерде оюнчулардын аттарын тактап алалы, жакшы оюнчулардын, мыкты оюнчулардын. Ular ortada. Mana. Arpedadan mana. Korumdu komandası жерден көтөрдү улакты мына. Азаматсың. Корумдуктар, кичине сүрөп турабыз. Командабызды. Aydan başa çıkıp girip olacağım. Rastlayacağım, rastlayacağım. Başkan! Hadi iki çıkar! Çıkıp girip! Gelme. Dana egmeyince gelme. Aldı ota toy. Bekcan ugot. Şaşma çakpar. Өткөрген сол барқындарын ағалары тұрсатып тұрғандар тұрсат, метр тұрсаңыздар. Айырақ айырылып келіп, әлі шабуыл жасауында Қор деген жігіт болды. Республиканың сол бірнеше жолғы чемпиондығында андыне сол кешіп жатқан сол Қорымдайды. Республикада ойнап жүрген жігіттер жақта чоң қатты қармаш болады тазыр. Қайтып 5-ші Олақ Айғазанға түсті.
урматтуу КОК БОРУ көрөрмандары, ошо экинчи таймдын бүтөөрүнө 3 мүнөттөй убакыт калды. Сауылбай ала кетип барат. Бул астындагы аргымагы майда деген астында мына. Алтынчы убакытта салып отурат. Бул айылындагы акыркы чабуулдарына кетип баратабыз. Булак чыгып кетти. Мамбека улан деген тигитүүбүз бул. Урматтуу КОК БОРУ күйөрмандары, мына биякта ошо булан сөгөттүү айылынан кийинки түшкөн ошо улакка Бектуров ишке экебизден ошо бир кой деп мына келип ошо спонсорлук кылып атат. Ушундай байкелерге ыраазычылык кылып коелу. Ыраазычылык билдирип мына оюнду ушундай көтөрүп атат. Мына тайм да бүтүп калды окшойт. Экинчи тайм соңуна келип жетти.